Iya, Mbak. Ada apa, Mbak? Kerjaan kamu udah selesai? Udah dong. Kalau gitu saya punya hadiah buat kamu. Nih. Hah? Wih, asik. Mami dikasih coklat sama Mbak Bita. Masal aja yang deket nggak dikasih apa-apa sama Mbak Bita. Aduh, maaf banget nih gue baru ngasih tahu lo. Gue ada kerjaan, Dul. Hah? Maaf ya, gue gak maksud bohongin lo kok. Iya. Lain kali aja juga bisa. Ya udah, gue balik kerja dulu ya, Dul. Iya. Halo? Halo, Bit. Gue minta maaf ya yang tadi. Harusnya gue minta maaf sama lo sih ya. Lo bener. Setelah gue pikir, kayaknya emang gue harus pisah deh sama Devi. Nah, ya udah. Lo telepon Devi sekarang, lo putusin. Iya. Oke, gue matiin ya sekarang. Tapi lo langsung telepon dia, oke? Iya sih ya. Akhirnya. Gue belum bisa. Udah apa sih, Bude? Kamu tahu gimana hubungan Devi sama Bita? Tanya langsung aja ke orangnya. Lah kalau Bude nanya langsung dia nggak mau jawab. Berarti Bude cari pertanyaan lain aja, biar Devi mau jawab. Kamu jangan nutup-nutupin hubungan mereka ya. Aku nggak nutup-nutupin kok, Bude. Bude bingung. Akhir-akhir ini dia murung terus. Dia sama sekali nggak kelihatan semangat lagi. Ah, nanti juga semangat lagi sih Devi. Tapi beneran, kamu nggak tahu masalahnya. Aku itu sekarang jarang ngobrol sama Devi, jadi beneran nggak tahu. Bit, aku dari tadi nungguin kamu di sini. Aku pengen semua masalah kita kelar. Jangan kayak gini terus lah. Gak perlu. Kok kamu gitu sih? Selama itu cewek masih deket kamu, percuma dibahas. Dia itu sahabat aku. Aku juga banyak kok sahabat cowok, tapi gak pernah tuh mesra-mesraan kayak kamu. Ya mungkin aja dia udah lama gak ketemu aku, jadi kangen. Oh berarti dianya keganjinan dan kamunya mau aja. Bit, aku juga udah bilang sama dia kok. Kalau kamu udah suka. Terus? Iya, dia juga ngertiin. Bit, udahlah, jangan berantem terus, yo. Baikan. Bit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to. Juga. Jangan kenceng-kenceng. Terus, kapan lo putusin Devinya? Gue belum bisa sih ya. Ya ampun, lo mau nungguin Devi pacaran sama Rania gitu? Bit, lo itu sahabat gue. Kalau lo kenapa-napa kan gue juga yang sedih. Iya sih ya. Lo itu harus cepat ambil keputusan. Lo yang putusin Devi atau lo yang sakit hati ngeliat Devi pacaran sama Rania? Kantormu pindah sini, Dep? Enggak, Mas. Aku cuma pengen nyari suasana baru aja. Pasti gara-gara Mbak Bita ya? Makanya kamu tuh dengerin omongan mbokmu. Omongan yang mana? Kamu lupa? Kata Bude, kalau nyari pacar itu yang setara. Ingat kok aku itu. Sekarang terbukti kan? Pacaran sama atasan. Jadi kayak gini. Kerja ndak semangat. Semua ini gara-gara salah paham. Kamu masih cinta sama Mbak Bita? Pertanyaan apa, Ibu? Ya masih lah. Kamu tuh nggak selevel sama Mbak Bita. Ya bakal kayak gini terus selamanya, Dep. Terus aku harus gimana, Mas? Ager. Bukan. Pagi Bu Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua. Ayo semuanya, yuk. Salah. Pagi, Bit. Pagi Dul, kenapa? Gue pengen kasih ini nih. Nggak ada apa-apa. Set. Coklat. Ngasih coklat. Buat Bita. Kamu bikin gue gendut? Enggak. Gue kan ngelihat lu lagi nggak semangat nih. Makanya gue kasih coklat. Popi! Iya Mbak. Ada apa Mbak? Kerjaan kamu udah selesai? Udah dong. Kalau gitu saya punya hadiah buat kamu. Nih. Wih asik. Popi dikasih coklat sama Mbak Bita. Mas Dul aja yang deket nggak dikasih apa-apa sama Mbak Bita. Kasian deh. Makasih Mbak Bita. Kenapa dikasih Popi? Kan tadi gue udah bilang, gue gak mau gendut. Mau ngomong apa lagi? Gue sibuk. Coklat gue tuh. Makasih ya. Mas Depi. Kemarin gak semangat, sekarang juga gak semangat. Kamu teh kenapa sih, Dep? Tiap hari teh kayaknya teh ada aja yang dipikirin. Gak apa-apa, Teh. Saya cuma kepikiran aja mau ngambil side job. Soalnya biaya hidup di Jakarta makin lama makin mahal. Tata ada ide. Apa, Teh? Gimana kalau kamu jagain kantin? Hah? Dah. Kenapa? Teteh tahu kan, waktu itu saya pernah dipecat gara-gara jagain ini kantinnya Teteh. Iya ya. Mas Depi beneran mau sejok? Beneran, Mas? Kenapa? Nah, Mas Depi kan ada motor. Ngojek aja kalau pulang kantor, Mas. Ojek online? Iya, Mas. Ngojek aja. Saya kalau pulang kantor ngojek, Mas. Apalagi kalau weekend, Mas. Full. Saya aja dari hasil ngojek nih, Mas. Bisa beli handphone, Mas. Dari hasil ngojek bisa beli handphone ini? Bisa. Aduh, mau lah saya, Mas. Besok Mas Depi daftar aja di ojek online saya, Mas.
Namanya Kojek, Mas. Iya, iya. Mau ya, Mas? Oh, iya, Bang. Pita. Pit, aku minta maaf, Pit. Aku tuh sama Ran... Aduh, ngapain sih minta maaf? Kamu juga seneng kan tadi? Terus nang Pit tuh. Pit, beneran aku tuh sama dia cuma sahabatan, tidak lebih. Sahabatan apaan nih kayak gitu gayanya pacaran? Kita tuh emang kalau sahabat.